हल्का साथीहरू हल्का रमाइलो गर्दैछु। यहाँ साथी छ, राकेश पनि छ, यो हाम्रो सिन्टु दा त्यही हो साथीको घर। यो हो साथीको नानी, यो सिन्टु दाको नानी। आमामा यो 3D हो नि फेरि। यो त राम्रो देख्दैछ नि। কি নায়িকা হইলে আরো ভালো হইতো না? নায়িকা হলে আরো ভালো হইতো। হ্যাঁ, নায়িকাটা দরকার ছিল। হ্যাঁ, তাহলে ইয়ে কত মতি মিলে মায়া কত তি মিলে মন পর দাইছো। বাপ রে বাপ। পার্সোনাল। अब हल्का हामी जान्दैछौँ, मेरो साथीले बोलायो अरे हामी हल्का ब्लग बनाउँदै जान्दैछु। हल्का साथीहरू हल्का रमाइलो गर्दैछु। रमाइलो होइन, मतलब गाउँ घुम्दैछु। तपाईँहरूलाई मैले सरी। यहाँ हल्का 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 भएर मेरो फुपू। नमस्ते फुपू। यहाँ मामा। नमस्ते मामा। यहाँ चाहिँ कलको चाहिँ पुरा व्यवस्थाहरू हाम्रो पुरा यो खराब छ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब मेरो घरको पछाडि उठाउ न त्यो नालीमा। नालीमा देखाउँछु मामा। अहिले जाऊ। अहिले जान्दिनँ मामा। गए। नमस्ते। यहाँ बोजू यहाँहरू सबै छ। हामी गाउँ घुम्दैछु आज। गाउँको मतलब डेभलप, जुन चाहिँ डेभलप हुन्छ गाउँ, त्यसमा किन्तु कसैले साथ दिएको छैन, बुझ्नुभयो? तर हामी यहाँ घुम्दैछु, यो गर्दैछु, तर कसैले साथ दिएको छैन। तर हामी तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्दैछु कि 20 नम्बर वार्डमा कस्तो टाइपको मैला सैला थैला यस्तोहरू हेर्नुहोस्। जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्। मन्दिरमा बस्छु एकछिन। यहाँनिर सबैजना यहाँनिर यो छ। के भन्नुहोस्। हाँकाउमा बसिरहेको छ बाजे। के भन्नु बाजे? यहाँ बाजे यहाँ बसिरहेको छ, यो गरिरहेको छ। साथी, आज हाम्रो साथीको घरमा फेरि आएको छु। यो रोशनलाई घर पुऱ्याएर फेरि यहाँ आएको छु साथीको घरमा। यहाँ साथी छ, राकेश पनि छ, यो हाम्रो सिन्टु दा हाम्रो धेरै चिनाजाना मान्छे, धेरै पुरानो चिनाजाना मान्छे, साथी जस्तै, दाजु भनौँ न, दाजु जस्तै हो। अनि यहाँ बेलकोनी बाटो, यो बरन्डा बाटो यहाँ देखाउँदैछु बाटो। अलिकति भनिदिनु होला सिन्टु दा, अलिकति भनिदिनु होला, केही एउटा दर्शक दिनको लागि केही भनिदिनु होला अलिकति। बंधु इससे बाड़ीते बंधु लोग आया, साथी लोग सब। आज संडे है, हम लोग आज घूमने जाएगा थोड़ा बाहर मारूगंज। हम लोग का फुटबॉल गेम है आज, तो खाना खाएगा अभी, उसका बाद हम लोग निकलेगा। तो सब कैसा है बताएगा। थैंक यू। रोशन राकेश फेरि आएको छ। राकेश हाम्रो साथी त्यही हो साथीको घर। यो हो साथीको नानी, यो सिन्टु दाको नानी, क्लास 3 मा पढ्दैछ होइन। अनि
यो त खाट जस्तै नि बेड जस्तै बेड जस्तै यो हो त्यहाँदेखि त्यही मात्रै तिमी जाने मरुगञ्ज जाने तिमी मरुगञ्ज जाने त ए ल ल ल ल त्यसो कति राम्रो फुल यो रियल फुल होइन नि फेरि यो त प्लास्टिकको फुल हो यस्तै हो यो माताको यो हो त्यही मात्रै ल अब यति यति नै हो साथीको घरमा फेरि त्यो भयो भने ब्लग बनाउँछु नि फेरि आमामा यो 3D हो नि फेरि यो त राम्रो देख्दैछ नि कति राम्रो लु এইখানে শুটিং চলতেছে এর নামে শুটিং চলছে হ্যাঁ 2-4 কেজি দোকানগুলো নিয়ে ধরে আমি গাড়িতে বাইরে যাবো আমার গাড়ি মুই কি তো মোট ব্যাপার কি নায়িকা হইলে আরো ভালো হইতো না নায়িকা হলে আরো ভালো হতো হ্যাঁ নায়িকাটা দরকার ছিল তাহলে ইয়ে কত মতি মিলে মায়া করছো তি মিলে মন পাতাইছো বাপরে বাপ মহিলা আসতে বলে এটা আমার পার্সোনাল শুটিং দেখার জন্য লোক আসতেছে শুটিং দেখার জন্য লোক আসতেছে मुझे आवाज टेक फिर से टेक ले रहा है বাংলাতে বলে ভালোবাসা আর ইয়েতে কি বলে নেপালিতে माया तिमीलाई मन पर्दैछ होइन दाजु एकदम राम्रो तिमी कस्तो मान्छे हुन्छ दुईटा हात दुईटा खुट्टा भएको मान्छे हुन्छ केटाकेटी कतिवटा हुन्छ दुईवटा तिम्रो के बोल्नु छ अलिकति बोल्दिनु त गुरुको भिडियो गर्दैछु ल ल ल यो मेरो साथी हो हिरो गुरु अहिले अहिले कस्तो मान्छे हुन्छ यो नायक छैन डिस्टु Ready? 1, 2, 3. Oi, heroin aনবো ফোনের বউকে নিয়ে আরেকবার করি এটাকে সেভ রাখ এটাকে আরেকবার সেভ করলে আবার আওয়াজ আসবে না সাইডে হাতে